Olosho lormaasai ashe tenkaraki kitaa iltung'anak ootaasa mbaa kumok tenebo naa naaret neyau olosho lormaasai tenebo. Ore imbaa erikore naa keeta nkirishat wenkipirta sapuk. Ore olarikoni neme esiai enkimanya, mme nkoon ontepen, mme agenda elikae tung'ani, kake mbaa naasaki olarikoni olosho lormaasai. Tenemeimaki esiai orbaribara, meimaki esiai enkare, meimaki esiai esipitali, meimaki mbaa e maendeleo. Neeku ore agenda olarikoni naa likae tung'ani, kemakwenia nemerikore inetipat. Mategelu iltung'anak oota nkiasin neeta agenda najo kaitaas ele osho. Mme nkishu imanyi, mme nkoon ontepen, mme kulikae moruak tenemori neyiatari. Nchoo yiok agenda ombaa nijo kaasaki ele osho tenaageluni matijing erikore tenkirishata naba enaa enigira aing'oru. Mme nkoon ontepen, mme nkimanya, agenda wenirik ele osho kinchoo Enkai erikore. Kaaliki kulie kumok terishata nemiado.